Malo telespectadores sira. Badalaida né, ita colhiu e toang konaba. É mastrani sira, igreja ninia devoção ba Nossa Senhora, ba na infeto. Malo sira, ita atene katak. É mastrani católico sira iha mundo toma. Iha fulan maio ho fulan outubro, sempre reza terço. E dene sai tem uma tradição na igreja católica ninia iha mundo toma. Nebe tamba Sana sira, a igreja católica ia toma nida né. Então é macelo que nebela compreende, tamba saída maca a igreja católica sempre ia devoção forte para infeto e ita diang kata que dal ruma ita hetan desafio, você mas nebela compreende. Tama ne malu sira, ita husu nebe devoção para infeto. Reza terço e halok sirseluk nebe halok espiritual sirseluk be hatu de devoção na infeto né ne base ha nebe tamba saida make mahalo ida né maluk sira a convida ita hototo ato hata hareu itoan e bíblia base tamba saida maka sran sira e igreja católica e a tradição forte pode e a devoção na infeta maluk sira mai ta hare hamutu ko itoan e evangelho São Lucas capítulo ida versículo rua nulu resinem to tolu nulu resin hito ita ron hamutu anjo Gabriel fo hatene ba Maria kata Jesus atu moris iha fulanen maroma karuka anjo Gabriel ba kunua ida Galileanian nara Nazare ba feto ran ida nebe nakon tiha ona ba Aku tu tihona ba mana ida naran José, osi David ne umakain, fetorane naran Maria. Tamatiha iha uma anjudehan rahundiak, feto kmane kwa intebes, nai hoita. Rona tiha lia ida ne, Maria holaran tarido, hode husu banya anrasik, cumprimento ne katak salos bania. Anjudehan bania, kita tahu Maria, basa o heta na rahun dia tebes iha maromak futaroe. O se kosong turahe o mana ida. O se hanarania Jesus. Nia se saya mabot ida. Ema se hanarania nai asliu hoto nia oan. Nai maromak se haraik bania. Niaman David nia kaduna. Nia se ukun sakoni umakain bana fatin. Nia ukun se rohan laek. Maria husu banshu. Ne se sai o insalos. Basa haula hola mane. Anjo hatamania dehan, Espírito Santo se tumba o, no nai asli hoto ne kibit sei hamahan o. Ane Santo nebe atumuris sei hanaran an maromak ne oan. O ne fetomalu ki Isabel mos kosti ha ona on mana ida, maske nia ferik ona. Ida ne emadehan lakos. Nia kos fulanen ona. Basa bamaromak laiha buatida nebe labele Maria dehan nesa nai ni atanuan makne hala tuir date Italia fuamba afoin anjo husiknia maluk sera hosi texto bíblico no beita foi rona né ita rona primeira parte anjo São Gabriel mai hosila lehan maromak makaruka atulori plano salvação maromak nian mai hato bayan mai hamundo tomak mai be ita dihan kata na infeto hanesan ora matam bot na infeto hanesan ema única nebe laia segunda pessoa ita dihan kata ema singular nebe rona diretamente maromak ninia convite liu hosi anjo São Gabriel hasurumalo diretamente ho anjo São Gabriel ho de colabora ho maromak ni plano salvação ninia Maluk sira, nebe ita hareba ida ne, ita bele hareona katak. Afinal, Igreja Católica la halosala ida. Igreja Católica é devoção mana infeto, tamba anjo São Gabriel rasik dehan. Ave feto kmane kwa intebes nai ko ita. Maroma kon na infeto, tamba ne na infeto na kono hon maroma ne graça, tamba sona infeto de magbele hasuli ba ema iha mundo tomak maroma ne graça, tamba ne ema hototo hakara kakbesi kamba maroma. Mai be ligo se na infeto nudar mata dalam unika na infeto dalam nebe lorita ba Jesus lorita ba maram
Alô, telespectador será, vai hira, mas feito simultânea maroma minha mensagem leu o anjo São Gabriel. Na feito sente larantarido. Alô, será tama saída. Kita dia kata, mas dah suruh malu hoy maselu, ou de hatou mensagem ruma, dia recado ruma, ne buat normal nebe lalori larantau, larantarido baema. Mas beida nebe na feito hasuru, ida ne la ozema bye nida, ne maroma minha anjo, mas hoje lalehan. E luri mensagem, luri plano, obra boa, maroma minha salvação ninha baema hotu, mas hatou ba feito simples ida. Tamane nia dia kata how kig demais. Ato colabora com maroma minha plano de bebot los ne. How la soy, how la serve, how la bele. Ne be razão benia larantarido ne makida ne. Malu sera. Depois de anjo São Gabriel ronatia na infeto ne be sente larantarido, ne sente kata buat ne toda bania. Então anjo acalmania, anjo foi no bania Maria que tahu. Plano idane lá o São ne plano, lá o Zema idane plano, lá o Zon ne plano. Tamane maroma ne plano. Maroma ne plano be ki koani idane be atumuris ne. Ki koani idane maroma ne on, maroma letenas ne on. Tamane o se hanara nia o ne se hanara nan Jesus maroma ne on. E koso koani idane lá os koso koan bye nida. Nia maroma letenas ne on. E nia mai tu continua nia aman David nia reino. E reino idane kbid bot, reino idane laiha rohan tamba Jesus Cristo idane be maka moris mais de geração David nia ne lao geração ne manian laos kbid te manian mai venia iha maroma nia kbid maluk sira além de ne kata Jesus Cristo nia idane nia mai atu bele salva ema hototo lori maksoim ba ema hototo hosi outras botas hosi geração ba geração maluk sira depois de mais feito ronatia anjo São Gabriel ne explicação no itoan kata obra de nela o semania mai bem maroma nia então na feito começa sente hakmate ko itoan nia começa compreende o itoan foi ni kusmai ni dehan nessa nai be haune itane atan haula soi haula serve mas be seita hakara kili hau então hau pronto de atu halu fir itane hakara be hau mai hosi ita makia plano mai hau sei hite plano atu bele foti hau nudar mata dalam atu li hosi hau maroma klau nini obra nesan nai atau makane halu tirde itane li amba halu sira nebe kadaluhan ita mo sanesan Hanessa na infeto nebe simu maroma ne convite ma infeto sente kata convite maroma ne toda de mais bania então ne dehan se sai o ensa how to halo ensa tamba how é simplicidade at colabora com maroma ne plano ne o ensa malu sera ikusmai nine kbit makane ne entrega ne antoma ke maroma ne lima nessa nai atawa makane halo tuir itane lima itania akara tawane malu sera vai hira itala yakbit Oi hira ita la compreende, oi hira ita la bele, ita buat tidak deh. Maromak makita ne kebet. Duke ita kolia murmura barbara, duke ita recusa, duke ita hasezam, de plu entrega antomak bania, kusi ita sai hanesen instrumento simples ida, ato honi ne kebet, nia bele halau, nia vontade halau ne plano salvação iha ita. Será ita depois de hare texto bíblico nebe maka ita lê e reflete muito com tudo da alba, né? E que os mais ita devem cantar, afinal, devoção mariana, terço, devoção bana infeto, nem vou ter nem ruma essa Bíblia, e meio dela inventa vou tudo a razão mais essa Bíblia. Tamba, na infeto uma que maneve simo mensagem do anjo São Gabriel, onde convida nia, colabora com maroma nia plano salvação nia. Não é moço, na infeto mas que deve acompanhar Jesus durante a vida toda. Então Jesus mata e cruz. Também é maluco será. Ita hare filha fale, e momento nebe maka Jesus na infeto hatam ba anjo São Gabriel nessa nai atawan makane atu hal tuir itania hakara. Ita dihen kata idane na infeto nebe dihan kata pronto tu sai de instrumento maroma nia. Nia la corre atu sai nini amba nia anrasik.
nia la corre a tu reserva buat rumah, ba maroma nia fo nia antoma, ba maroma nia cumprir nia la qualia barbarak la diskuti barbarak, ba maroma nia la corre a dúvida barbarak, tama nia maluk sira tadi kata, razão tama saída maka ita, ida kita dia kata que ita timuruan, ita nia devoção mana infetone forte demais, tama saída ita dia kata, oan hotu laramete ba inan ida, mas que realidade la rumah inan rumah la dum fodia ko oan sera, inan rumah hakar que estraga oan, mas be realidade, oan maioria basic confia leu, gosta lhe inan, tama na ita dia kata, tamba ita timuruan ita, iha relação afetiva ida nebe forte te so ita ne ama, então ida ne lorita, de tal maneira que ita moça iha relação forte te ba na infeto ida ne ida. A foi in deselo kita dia kata, na infeto santa única nebe título barak lalimar naram barak lalimar. Nebe tadi Nossa Senhora de Fátima tamannya moço ba que quando naintol iha rai Fátima. Nossa Senhora de Lourdes tamannya moço ba Bernadette iha Lourdes França. E bolomos na infeto da graça, na infeto do rosário, na infeto Chile d'ora, naran sira be barbarak né? Ida ne liga ho Bíblia ita dia kata Ave Maria cheia de graça. Ave Maria que mana ku ain tebes. Ave Maria graça na kon. Nebe na infeto nara barak lah limar tamba na infeto mos graça barak lah limar graça na kon. Então ema ida ita dia kata grupo ruma nebe sente na infeto fahe graça ruma bania iha parte da ne nia foti título ida foti narne foba na infeto. Nebe ita dia kata Nossa Senhora tebes duni. Ina nida nebe nunca cara graça ou nida para niuan sira quando niuan sira husu. Ina nida nebe hamutu com niuan sira situação no todo dia peregrinação mundo ida nia na infeto hamutu com niuan sira neba. Na infeto creda ne ina na infeto ita hotutu ne ina ita ida ne ina. Tamane mal sira ita wehir tamu fulan mayu kita haluhan na infeto. Kita lao mes-mesa do ku na infeto. Kita lao ho buat barbara maluk sira nebe ita dihan. Ita hemundi de ita bele simples toy henebe, ita bele kier toy henebe, ita bele la matene, ngai be kita halua. Hamuto kona infeto, ita iha ona Jesus. Hamuto ko Jesus kona infeto, ita iha ona marama. Nebe, eman be mak rico, maka eman be iha marama ki hen an. Dia kleu, kia ho marama, duke rico mai be la ho marama. Al sira mai ita haburas liutan ita nia devoção ita nia dome pa na infeto. Na infeto Jesus nina, na infeto creda nina, na infeto ita hotu nina. Hamuto na infeto ita bato Jesus. Hamuto ko Jesus ita bato mara.